Od sada pa do 27. maja ovde će ljudi moći da uživaju u najvišim privrednim dostignućima. I pored mehanizacije i poljoprivrednih proizvoda na sajmu smo organizovali izložbu genetskih potencijala, organskih proizvoda, izložbu proizvoda sa oznakama geografskog porekla, proizvoda sa oznakom srpski kvalitet, kao i nacionalnu izložbu stoke. Mnogo toga možemo i moramo još da promenimo i popravimo i u našim navikama i u našoj poljoprivrednoj proizvodnji, pre svega u preradi, i zato sam zahvalan našim mađarskim prijateljima koji i u centralnoj Srbiji, a ne ovde samo na severu Srbije, zajedno sa nama ulažu u fabrike prerade i voća i povrća i verujem da će takvih investicija biti još više. Ali sam siguran da kada radimo zajedno, ljudi mogu samo da se osete lakše i da vide veliki boljitak za sve nas.